Em dic Maribel Ainé Domingo, soc la responsable d'Internacional i Cooperació i abans de donar-vos les benvingudes us haig de dir que estem traduint a 3 idiomes, que el 0 és el castellà, que l'1 és l'anglès i que el 2 és el turc, d'acord? I que com que tenim aquí 4 companys traductors i traductores, sisplau que les intervencions siguin una mica calmades pel respecte a la feina d'aquests companys. I ara sí, sigueu benvinguts i benvingudes a casa vostra, a Comissions Obreres, aquest sindicat que en breu farà 60 anys. Un sindicat de classe, feminista i internacionalista, que a més, aquesta organització sociopolítica referma dia a dia el seu objectiu principal, que és millorar les condicions de vida de la classe treballadora, de la nostra classe, però la classe treballadora d'aquí i d'arreu. Perquè, com bé sabeu, ens estem enfrontant, per una banda, a una situació d'interdependència o de codependència, podríem dir, del sistema productiu i del sistema econòmic, i per l'altra ens enfrontem a la del poder corporatiu, que el que ha fet ha sigut transnacionalitzar la seva activitat econòmica i ha desplegat un marc normatiu propi fonamental en un dret corporatiu, però amb completa impunitat. Estem patint, com bé sabeu, a nivell mundial, unes tendències totalment contraproduents per la classe treballadora. Ho heu vist, ho patiu i, a més, ho sabem. Per a la classe treballadora, però també per al planeta i per a les nostres vides. Els drets democràtics, els drets humans, el dret a la negociació col·lectiva, el dret a la vaga, el dret a la manifestació, a reunió, estan sent en molts països limitats o denegats. Les detencions, els empresonaments, les tortures, els assassinats de companys i companyes sindicalistes continuen en augment. Perquè si bé és cert que Europa acaba d'aprovar la directiva sobre diligència deguda de les empreses en matèries de sostenibilitat, sabem que encara no hi ha normes internacionals públiques capaces de regular a nivell mundial l'activitat empresarial transfronterera. I, a més, no s'assegura que aquestes empreses incorrin en cap supòsit de vulneració de drets humans. I aquí i sempre hem de recordar que els drets laborals i els drets a les llibertats sindicals són drets humans també. Ens cal, com ho sabeu, un model de governança democràtica en els nostres centres de treball. I això, companys i companyes, ho sabem que passa per l'enfortiment de la capacitat, tenim una bona mostra a la taula, la capacitat d'acció col·lectiva internacional de la classe treballadora a través de les organitzacions sindicals. Per això, entre d'altres, Comissions Obreres el que fem és transversalitzar la nostra cooperació sindical i transformadora a través de la Secretaria d'Internacional i la seva Fundació Pau i Solidaritat, com a eix vertebrador de tota l'acció sindical de l'organització. Perquè en un procés d'interdependència global, la promoció de la solidaritat entre la nostra classe, la classe treballadora mundial, és essencial. És essencial per fixar estratègies comunes. Sense organitzacions sindicals, sabeu, sense organitzacions sindicals transformadores de classes i feministes, subratllo, transformadores al sud global, amb capacitat de fer front al nou model corporatiu, no es pot impulsar un canvi o una estratègia, plantejar un nou paradigma mundial que a nivell social i econòmic. Jo vaig acabant. Esperem que aquesta jornada, on veurem la capacitat de les organitzacions sindicals per garantir la defensa dels drets humans laborals i les llibertats sindicals al món i que s'emmarca dins del projecte, i això ho llegeixo perquè ja veureu el títol del projecte, contribuir a la justícia social a través de l'enfortiment de la ciutadania crítica i compromesa amb els drets humans mitjançant l'Agència Agenda 2030 a Catalunya, segona fase, i subvencionat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Esperem que aquesta jornada sigui molt profitosa. Agraïm la vostra assistència, sabem com van les agendes i
Saludem, com no, la participació de la directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, la senyora Ioia Alcoseba i Cruixent, a qui li volem agrair personalment tant l'entesa com el compromís amb els drets humans laborals, el planeta i la vida. I abans de donar-li la paraula a la Ioia, jo vull acabar amb un crit. Perquè en aquest context internacional caracteritzat pels augments de la dreta radical i de l'ultradreta, amb aquesta geopolítica canviant, fruit de conflictes, guerres i genocides, avui, Comissions Obreres, també refermem el nostre clam a la comunitat internacional perquè faci la seva feina i aturi d'una vegada per totes a l'estat genocida d'Israel, que deixi de ser còmplice i respecti totes les convencions internacionals i que posi el dret a la pau, al treball digne, a la vida i el dret a la seva terra del poble palestí i el poble libanès, que deixi de ser còmplice i alimentar els interessos colonialistes i capitalistes. Moltes gràcies. Jo ja... Moltes gràcies als companys de comissions, als veïns de comissions, que són veïns. Gràcies a Pau i Solidaritat, a la Fundació, coneguda entre els amics i estimats com Pau i Soli. Seré breu, perquè l'important és el que debatreu, el que intercanviareu en aquesta taula. Donar la benvinguda sobretot als companys i les companyes que en els països que esteu incidint i treballant, realment esteu anant contracorrent, exposant-vos obertament i segurament amb amenaces i amb unes condicions molt tensionades i us agraïm sobretot la feina que feu, perquè de la feina que feu a casa vostra també en aprenem aquí i ens resulten millors condicions i intercanviem i resulten millors condicions per a la nostra classe treballadora. Per tant, benvinguts a la nostra casa, que és també casa vostra. Donar les gràcies als companys de comissions i de la Fundació. Jo voldré ser molt breu, parlaré a poc per tal de facilitar el treball als companys i companyes traductors i traductores, però voldria posar de relleu la necessitat de la vostra feina, dels sindicats. Sou actors fonamentals, estratègics, necessaris per implementar els ODS, sí, l'Agenda 2030, com heu dit, i a més, concretament el que us interpel·la més, l'ODS 8, que té com a meta promoure aquest creixement econòmic inclusiu, necessàriament sostingut actualment, garantir la plena ocupació productiva i, òbviament, sembla mentida que estiguem al segle XXI i encara demanant aquestes condicions laborals decents i dignes per tothom. No sou només els garants, els sindicats, d'aquests drets laborals, sinó que ho sabeu, que per la cooperació catalana, que és una cooperació de consens, compartida, de mirada àmplia, on no només treballem amb les ONGs, sinó que també treballem amb universitats, amb els departaments del govern, amb òrgans municipalistes i institucions municipals, sinó també amb els sindicats des de fa molts i molts anys, doncs no només sou garants d'aquests drets laborals, sinó que per nosaltres considerem que teniu un paper estratègic, essencial, necessari per la promoció del treball decent, la reducció de la desigualtat i el foment d'un creixement econòmic inclusiu. I més en aquest cicle d'auge de l'extrema dreta i del discurs ultra extremista que no només a Europa sinó arreu del món estem en aquest cicle arreu, a nivell global. Us necessitem i necessitem aquest treball conjunt, col·laboratiu amb vosaltres i vosaltres amb tots nosaltres, administració i teixit associatiu. Us necessitem
per la defensa dels drets laborals. Jo tinc aquesta mirada externa, jo no només parlo d'aquí, sinó sobretot d'aquests països que són prioritaris, no només de la cooperació catalana, sinó que també són receptors d'AOD. Us necessitem els sindicats i sobretot la feina que feu, companyes i companys, a Bangladesh, a Turquia, a Myanmar, per aquesta defensa bàsica dels drets laborals, garantint el seu respecte, la promoció del treball decent, millorant les condicions laborals, un aspecte central de l'ODS 8. Reduir les desigualtats i la pobresa. Aquí és un treball que compartim totes i tots. Us necessitem també per això. Perquè llavors tindrem una distribució més equitativa de la riquesa, una major cohesió social, ho hem dit, una justícia econòmica. Combatem així la pobresa i l'exclusió social, societats molt més cohesionades, molt més inclusives i farem front a aquest discurs de l'extrema dreta. Quart punt pel qual us necessitem moltíssim, pel foment del diàleg social. Aquest diàleg social tan necessari per promoure entorns laborals més col·laboratius, prevenir conflictes laborals, per aquest treball conjunt, cocreatiu, col·laboratiu, cohesionat amb l'administració pública, amb els que són ocupadors i els governs, tots a la mateixa taula de negociació. Catalunya sempre hem sigut un país de consens, de diàleg, de taules de mediació. Continuem així. Cinquè punt que voldria posar de relleu i pels quals us necessitem i posem en valor a la vostra feina. Contribuir al creixement econòmic, inclusiu, equitatiu, redistributiu. Per tant, són aquests 5 punts pel qual necessitem continuar treballant. Porto 25 anys jo en cooperació. Jo havia treballat durant 10-12 anys amb ONGs diverses i ja us coneixia quan jo tenia el rol, quan estava amb ONGs, i després us vaig conèixer més a Pau i Solidaritat, i vull posar en relleu a la vostra feina, quan treballo encara ara a l'escala del costat. Som veïns des de fa molts anys. I revisant les notes, veig que de l'any 2001-2002 ja comenceu a rebre com a Fundació Pau i Solidaritat subvencions de l'Agència Catalana de Cooperació, just acabada de crear. I recordo quan jo vaig, al cap d'uns anys que jo hi treballava aquí, que va arribar-me un expedient d'Algèria, entre altres països, de Pau i Solidaritat. I dic, què és això? I allí vaig portar el vostre expedient i vaig conèixer més en detall tota la feina ingent que fèieu a països tan complicats com per desplegar aquests 5 punts de defensa de drets laborals, reducció de desigualtat, que era tan complicat. I ja vaig acabant. Per tant, 2001-2002, els primers projectes a Catalunya, el 2008 tinc constància d'Algèria, Colòmbia, Hondures. Per tant, sou un soci fiable, amb una credibilitat irrefutable, solvent, i que continuem a hores d'ara, com heu dit, continuant treballant conjuntament. Per tant, em congratulo de que pugui estar aquí perquè continuem aquest treball conjunt. 2 minuts per acabar i ja deixo la paraula a les companyes i als companys. M'agradaria acabar comentant el que el nou conseller de la Unió Europea i Acció Exterior ja ha posat en compareixença parlamentària sobre la taula, que seran les línies prioritàries d'aquesta legislatura, però continuem amb el compromís de desplegar el Pla Director de la Cooperació Catalana, que és un pla que hem fet entre totes i tots, continuar apostant per transitar cap a la cooperació feminista i cap al camí cap al 0,7. De fet, ja estem negociant amb el Departament d'Economia i Finances per, després d'aquest any de pròrroga pressupostària, començar ja a veure pel pressupost 2025 l'increment que suposa cap al camí del 0,7. Continuar treballant amb l'estratègia d'educació global, ja la tenim feta, falta polir i l'hem de compartir. Tornar a donar una empenta a tot l'espai de temes en matèria de pau i el Fòrum Català per la Pau, en el qual hi heu participat i esteu participant a través del Consell Català de Foment de la Pau. Treballem amb joves, continuar treballant amb els joves, pal de paller del relleu que hem de nosaltres donar. Humanitària, malauradament, com ho dèiem, solidaritat absoluta amb el poble palestí, com sempre, país prioritari de la cooperació catalana,
des de fa anys i anys i ara malauradament el Líban, un país que m'estimo moltíssim i que ara està patint la desgràcia de la guerra. Per tant, l'acció humanitària malauradament haurem de continuar incrementant el seu pressupost, però també 3 punts finals. Treballar amb una visió del multilateralisme, una visió de xarxes, aliances i treball col·laboratiu. Treball individual i sense no porta enlloc. I, òbviament, posar sobre la taula el treball amb la Unió Europea. Per tant, compromís ferm amb el camí al 07, amb el desplegament del pla director fins a l'any 2026. Ens queden 2 anys encara de treball ingent i, per tant, felicitats per aquestes jornades i contenta de trobar-vos una altra vegada, continuar en aquesta feina i de continuar treballant conjuntament pel 07 i pel pla director. Gràcies i bona feina. Bon dia. Primer que tot, moltes gràcies a la Maribel i a la Ioia. Ara sí, m'uneixo també els agraïments que feien a l'inici per la possibilitat de comptar amb totes i tots vosaltres avui aquí, però també especialment amb les companyes i companys que conformen aquesta taula i que crec que és vital que avui parléssim amb ells i amb elles, perquè estem en un moment singular, no només per aquesta geopolítica multilateral amb més de 50 conflictes al món, sinó perquè estem en un moment de profund canvi i que necessitem revertir aquest canvi per tal de que poguéssim situar al centre els drets humans laborals de la classe treballadora a nivell mundial. Mireu, dic això perquè fa relativament molt poc Nacions Unides va celebrar el seu fòrum polític d'alt nivell sobre el desenvolupament sostenible. És l'espai que gairebé anualment s'analitza el grau de consecució dels objectius de desenvolupament sostenible. I vull citar els resultats d'aquest any perquè l'ordre ministerial recollia 2 elements molt importants. El primer d'ells era reconèixer que estem ja a l'últim quinquenni, no estem parlant de l'última dècada, sinó que estem parlant dels últims 5 anys per arribar a aquest triple desenvolupament sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. Per tant, estem en temps de descompte en un context molt complex on hi ha països que gairebé han posat el comptador a 0. I per l'altra banda, perquè per primera vegada recollia com a instruments transversals per garantir la consecució d'aquest desenvolupament sostenible tots aquells eixos de treball específics que el moviment sindical internacional, a través de la Confederació Sindical Internacional, el 2022, en l'assistència al Fòrum Polític d'alt nivell, el mateix, havia formulat. És a dir, 3 eixos, que us citaré ara molt ràpidament, que havien d'assentar un control i un límit a la cobdícia del poder corporatiu. I quins eren aquests elements que citava el moviment sindical internacional? El primer, la modificació del sistema o de l'arquitectura fiscal. És a dir, hem de buscar mecanismes de taxació a les corporacions. Hem de buscar un sistema, perquè això també revertirà, un sistema nacional de tributació progressiu, just, participatiu, eficaç. És a dir, un sistema que ens garanteixi la democràcia social. Hem de garantir transformar el model d'ocupació a nivell mundial. L'Organització Internacional del Treball, l'OCDE, denunciava que gairebé el 80% de la producció actual passa per les cadenes globals de valor, que ja apleguen més del 50% de la classe treballadora mundial, en unes condicions d'extrema vulnerabilitat en molts casos i amb una elevada complexitat de gestió si tenim en compte que implica el pas del bé de producció per diferents fronteres simultàniament. Tenir un model d'ocupació basat en la justícia social significaria garantir el respecte als drets laborals, un salari mínim vital, polítiques d'igualtat salarial, disposar de les normes de salut i seguretat al treball, un model d'ocupació basat en la transició justa i en l'economia circular que ens asseguri fer front de manera efectiva al canvi climàtic però sense deixar ningú enrere i, sobretot, la igualtat efectiva entre treballadores i treballadors. És a dir, de tal manera que mai poguéssim seguir, com actualment passa amb el marc normatiu, criminalitzant un dret fonamental com és el dret a migrar. També un dels elements més importants és fer efectiu i enfortir la democràcia al centre de treball. Què significa això? Garantir la llibertat sindical, els drets humans laborals, la negociació col·lectiva, el dret a la vaga. Un dels drets que hem vist ara recentment més vulnerats sistemàticament al món és la llibertat d'expressió i específicament tots aquells drets que estan vinculats a la llibertat d'expressió del moviment sindical.
I aquí és molt important perquè per fer això hem de transformar el que la Maribel deia, de la lex mercatòria o el dret corporatiu de la impunitat. És a dir, actualment, tot i que el poder transnacional ha aconseguit actuar a través de manera extraterritorialment, el dret internacional públic no ha tingut la capacitat de desplegar mecanismes globals capaços de controlar l'activitat empresarial i establir mecanismes amb conseqüències jurídiques específiques i sancionadores quan es suposa la vulneració dels drets humans laborals. Tot al contrari. Ara tenim un marc normatiu amb un tractat vinculant en la seva desena ronda de negociació en matèria d'empresa i drets humans. Tenim una directiva a la Unió Europea sobre treball forçós que està actualment en treball i debat i tenim una directiva que s'ha aprovat recentment en matèria de diligència deguda en empresa i drets humans, la qual no és, en principi, el que s'havia vingut exigint a nivell sindical per part del moviment sindical internacional. I en aquest context de desregulació, com ens deia el Fòrum de Nacions Unides, i en aquest context en què només ens queden 5 anys per arribar a garantir aquest desenvolupament en la triple dimensió, doncs el moviment sindical sí que ha tingut la capacitat de desplegar mecanismes. Avui ho veurem. Hem tingut la capacitat de desplegar mecanismes amb aquest sindicalisme global, extraterritorialment, garantir els drets humans i les llibertats sindicals a qualsevol punt de la cadena de subministrament i, sobretot, el que és molt necessari ara mateix és reivindicar la utilitat d'aquests mecanismes perquè en aquest nou marc normatiu de diligència deguda en empresa i drets humans el moviment sindical pugui transposar aquests mecanismes perquè de manera efectiva aquest marc normatiu situï al centre la classe treballadora i garanteixi els seus drets fonamentals com el més important. Per això ara, per parlar de tot això plegat, us aniré presentant les companyes i els companys que formen la taula. En primer lloc us presentaré el Víctor Garrido. Ell prové de la Secretaria d'Acció Sindical Internacional de Comissions Obreres d'Indústries, coordinador global per la Industrial Global Union de l'Acord Marc Internacional amb Inditex i també del d'Indústria Mango i el Corte Inglés. Víctor, abans de començar a parlar amb els companys i companyes, ens podries explicar com funcionen els acords Marc i la capacitat d'organització i la singularitat d'aquest comitè sindical mundial i com, davant d'aquest nou marc normatiu europeu del que parlàvem sobre diligència deguda, poden esdevenir aquests mecanismes un instrument molt efectiu de control de la diligència deguda amb participació sindical a les cadenes globals de valor. Bueno, pues lo primero, buenos días, Tom, y buenos días, evidentemente, a la Fundación Pau y Solidaridad y también a mis comisiones obreras aquí en Cataluña. Es un placer ver a tanta gente conocida. Estoy en mi casa. No, estoy en mi casa. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora se oye? Sí. Oh. Pues eso, estoy en mi casa, ¿no? Y eso siempre es una ventaja. Y yo creo que es una buena oportunidad. Una buena oportunidad un poco, no solo por lo que creo que tenemos que contar, nosotros las personas un poco que sabemos o que estamos en esta parte o en el norte de lo que se suele decir el norte del mundo, y también creo que es una oportunidad importante para las personas que hoy vienen con nosotros, que representan nada más y nada menos que a más de 3 millones de trabajadores en el mundo, solo en la cadena de suministro de Inditex. Pero ¿qué herramientas? ¿Qué hacemos? ¿Qué utilizamos? ¿Por qué estamos aquí? Yo quiero contaros alguna cosita, pero sí que me gustaría que luego escuchéis atentamente a los compañeros, a las compañeras que vienen de otros países y explicaros un poco, primero, de qué parte. Hoy hemos escuchado tanto a Yoya como a Maribel, como a Esther, bueno, pues hablar de los ODS. Antes ya de que se hablaran de los ODS, de la debida diligencia, ya nosotros estábamos trabajando precisamente para garantizar el trabajo decente en todas las cadenas de suministro, en las empresas multinacionales, principalmente en el sector de la moda, pero en todas las empresas multinacionales de los sectores industriales. Ya Isidor, que ahí está sentado escuchando atentamente, empezó este trabajo en el año 2002. Pero ¿qué queríamos hacer? Lo que queríamos garantizar es el trabajo decente en esas fábricas que producen para las marcas españolas en tantos y tantos países del mundo. Se hablan de los mecanismos. ¿Qué tipos de mecanismos? Y solo hay 3 tipos de mecanismos. Mecanismos, de alguna manera, normativa internacional, que no es eficaz o prácticamente no es eficaz, por muchas de las condiciones que hoy van a contar los compañeros y compañeras. Se hablan también de normativa internacional que puede ser eficaz. Ha hecho referencia, me parece, Maribel y también Yoya, a la nueva normativa de debida diligencia
que acaba de publicarse hace prácticamente 2 o 3 meses, unos meses, en Europa, y que en cada país europeo tiene que haber una transposición en 2 años, y que eso tiene que ser una medida de alguna manera disuasoria para que las empresas, las grandes empresas multinacionales, consigan garantizar esa debida diligencia y ese trabajo decente en cada uno de los países donde se produce. Pero nosotros pensamos que la única manera de garantizar esto en cada uno de los países, en cada uno de los centros de trabajo, es a través de la negociación colectiva, a través del fortalecimiento sindical, a través de la creación de sindicatos, del fortalecimiento de los sindicatos. Y esto ya lo empezamos a hacer en el año 2002, en la antigua Federación de Industrias, Textil, Química, Piel y Afines, ahora Federación de Industria. Esto lo empezó a hacer Isidor ya en el año 2002. Empezamos con una empresa que se llamaba Inditex, que bien conocéis, y que ahora Inditex produce en 54 países, con más de 8.000 fábricas en esos 54 países, y producen para estas fábricas más de 3 millones de personas, más de 3 millones de trabajadores que están hoy aquí representados. Porque nosotros lo que constituimos, ya hace un par de años o 3, un comité sindical global, el único comité sindical global en cualquier parte del mundo, que somos 9 personas, de las que solo 2 somos de los sindicatos del país. Esto es totalmente extraño en empresas como Alemania, donde todos los sindicalistas del Comité Sindical Global son alemanes, franceses, y las otras 7 personas están hoy aquí representadas. El compañero Eko Purwanturo, del sindicato SPN de Indonesia, que representa a las agrupaciones de Indonesia y de Vietnam. La compañera Cida Trellano, de la CUT brasilera, que representa a toda América. El compañero Jot Sian, que representa a las agrupaciones de Camboya y de Myanmar. De CKDU, sindicato CKDU, el sindicato más grande de Camboya. El compañero Rafi, que es el presidente del sindicato Xiplikis de Turquía, que representa, y la compañera Pinar, que representan a los sindicatos de todos los países del este, incluido Turquía, Georgia, Bulgaria, Rumanía, agrupaciones con más de 2.000 fábricas de Inditex o que producen para Inditex, no solo para Inditex, para otras marcas españolas. Las compañeras de Bangladesh, Nadma Akhter y Saboni Nahar. Nadma Akhter y Saboni Nahar representan a los sindicatos de Bangladesh y Pakistán, todas las fábricas que producen para las marcas españolas. Cerca de 1,5 millones de personas trabajan para marcas españolas entre Bangladesh y Pakistán. Nadma es del sindicato Somilito, uno de los sindicatos más grandes de Bangladesh. Y el compañero Kubet, que es también de Turquía, y que coordina también como experto sindical, junto con Saboni, la agrupación de Turquía. Yo aquí, ¿cuál es mi rol? Mi rol es el de coordinador general, de coordinador del acuerdo marco de Inditex. También coordino la actividad en todos estos países, además de ser copresidente para la Federación Internacional Industrial Global Union de todos los sectores del textil, del vestuario, del calzado y de la piel en el mundo. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que producen para, en este caso, para todas las marcas mundiales. Decía que cómo conectamos. Para mí solo hay una manera de hacerlo. Es coordinar actividad entre los sindicatos del llamado o el denominado norte y el denominado sur. No hay otra manera. A mí desde pequeño, cuando empecé en este sindicato hace ya muchísimos años, no sé si lo parezco, pero tengo ya muchos años, me dijeron que la única manera de mejorar las condiciones de trabajo en uno de los oficios, si no el más bonito del mundo que es mejorar las condiciones de las personas que trabajan contigo o de las que puedes ayudar a mejorar esas condiciones de trabajo, es el sindicalismo. Es crear sindicato en cada una de las fábricas. Pero eso no es hablarlo desde Bruselas, desde Ginebra, desde Madrid o desde Barcelona. Eso es esto. Eso es unir a los sindicatos de esos países, es crear sindicatos, es ir a esas fábricas. Y para eso hemos creado muchos mecanismos.
¿Cuáles son los principales mecanismos que tiene el acuerdo marco de Inditex y los 4 firmados con empresas, las grandes empresas multinacionales españolas, que no lo tienen otras? Y es un elemento de discusión, y os los voy a poner. Primero, el conocimiento de toda la cadena de suministro en cada uno de los países. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los miembros, de las personas, de los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan, tienen todas las fábricas de las marcas españolas en cada una de las agrupaciones. Turquía, 1.700 fábricas, Bangladesh y Pakistán aproximadamente 470. En esas 470 fábricas hay casi 2 millones de personas trabajando. Estamos hablando de fábricas de 15, 20.000 personas, fábricas de 50.000 en Indonesia. 50.000 personas, más que todo el sector en España, por poneros en contexto. 1. Conocimiento de toda la cadena de suministro. Otro, un mecanismo que es para mí el más potente. Poder visitar cualquier fábrica del mundo por cualquiera de los sindicatos locales que lo reclamen, con un protocolo de visitas, como están haciendo Turquía, Bangladesh, Marruecos. Por tanto, sabemos dónde están las fábricas. Prácticamente el 90% de las marcas internacionales no conocen dónde está su cadena de suministro. Se despreocupan. Le hacen firmar un documento al proveedor diciéndole te tienes que responsabilizar del trabajo que haces ahí. Pero realmente no se responsabilizan. Lo hacen a través de auditorías sociales que no sirven. La única manera de que garanticemos el trabajo decente y las condiciones laborales es con los sindicatos en las fábricas. Y muchísimos sindicatos del mundo son amarillos. Hay países en los que los propios empresarios ponen sindicatos o construyen sindicatos, como podéis imaginaros, los certifican en una provincia y cuando el sindicato constituye el sindicato en la fábrica, le dicen que ya hay un sindicato y no puede ser constituido. Por tanto, ya saben quiénes son y van a la calle. Desde que tenemos el acuerdo marco de Inditex, hemos resuelto más de 500 reclamaciones en fábricas. Yo ahora mismo estoy aproximadamente con unas 30 reclamaciones en fábricas. Bangladesh, Pakistán, Turquía. No es nada fácil. No penséis que es sencillo. Son peleas brutales en el país, a nivel local, y ellas son los que se encargan de esa tarea. Y cuando ya no se puede más, es cuando empezamos o entramos desde el país, desde la sede central. Por tanto, conocimiento de la cadena de suministro, transparencia y capacidad para visitarla, para garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva donde se precise. Esto es básico. Mecanismo de reclamaciones efectivo, es decir, tenemos un mecanismo de reclamaciones que estamos elaborando y que estamos trabajando. ¿Y por qué estamos hoy aquí? No solo para contarlo, que además. Estamos aquí porque 2 veces al año nos reunimos, una presencialmente y nos reunimos presencialmente con la dirección de la empresa. Venimos de Galicia, hemos estado allí 2 días, 3 días, negociando con la empresa la cuarta cosa que creo que es básica para garantizar esto, que es la construcción de planes de trabajo. Planes de trabajo, suena bonito. Esos planes de trabajo se construyen en cada una de las 9 agrupaciones, hoy faltan aquí 2 del Comité Sindical Global. Ok. Más despacio, sí, ok. Thank you, Rafi. Hoy nos faltan aquí 2 de las personas que también están en el Comité Sindical Global. Aparte de estar Comisiones Obreras, hay otra persona del sindicato UGT y hay otras 2 personas, una de India, que representa a India y a Sri Lanka, y otra persona que representa a todo el norte de África, que porque no le han dado el visado tampoco ha podido estar aquí. ¿Pero a qué venimos aquí? Durante estos 3 días organizamos reuniones con la dirección de Inditex y cada una de las agrupaciones propone trabajo sindical que está financiado por la empresa, que tiene obligatoriamente que pagar y que supone que en Turquía, luego lo irán contando y desgranando ellos, se hace una serie de actividad, en América se hace una serie de actividad, en Camboya se hace una serie de actividad que está pactada con los sindicatos de ese país. En algunos sitios, como en Bangladesh, hay un consejo, se llama el Industrial Bangladesh Council, en Pakistán también en el norte de África,
incluso estamos construyendo redes sindicales. Pero lo más importante, que de estas 9 personas, 7 no son trabajadores de Inditex. Como en el caso ahí veo a Lucas y a Vero, que son trabajadores de Inditex. No son trabajadores de Inditex, son trabajadores de subcontratas que van a Inditex. Pero hemos construido una herramienta sindical que se llama Comité Sindical Global, de las que 7 personas no son trabajadores de Inditex, pero que se sientan con Inditex, con nosotros, a decirles y a plantearles propuestas sindicales que luego contarán, y también para pedirles y hacerles las oportunas reclamaciones cuando se produce un conflicto en una fábrica, que los hay a montones. Por tanto, construimos planes de trabajo sindicales que al final negociamos con Inditex, el 80-90% sale, ¿vale? Porque evidentemente nosotros lo que queremos es afiliar más gente, lo que queremos es construir sindicatos en las fábricas y evidentemente los proveedores no lo quieren hacer. Entonces es una pelea, pero con la obligatoriedad, por ejemplo, de que si no nos permiten visitar un centro de trabajo o un proveedor, es obligatorio, Inditex puede bloquear la producción. Y esa herramienta es muy poderosa. No hay legislación que permita eso. Nunca habrá una ley de debida diligencia que nos facilite esto. Por tanto, esto es algunas de las cuestiones. Estamos hablando de agrupaciones en las que, en muchos de los casos, trabajan 70 y 80 horas semanales. Trabajan entre 70 y 150 euros mensuales, con condiciones muy precarias. Es uno de los sectores más precarizados del mundo. El 80% son mujeres que están continuamente peleando. Fábricas, luego lo contarán ellos. Fábricas en las que hay encargados de fábricas chinas, coreanas, que golpean a los trabajadores. Estamos hablando de condiciones muy precarias. Pero nosotras somos los que tenemos que gestionar esto. Tratar de coordinar como elemento, como herramienta de coordinación sindical entre los sindicatos donde están las casas matrices y los sindicatos donde están los elementos de producción. No me vale quedarnos y decir, oh, qué bonito todo, bueno, pues la legislación, tenemos que mejorar la legislación. Sí, me vale. Pero ya en el año 2002, las compañeras de las fábricas de Inditex nos pidieron, ¿qué pasa con nuestra producción? ¿Dónde se va nuestra producción? Y de ellas mismas salió, nosotros tenemos que garantizar que esa producción sea en condiciones de trabajo decente. Cuanto más decente sea el trabajo en el denominado sur global, más podemos garantizar el determinado trabajo. Solo en Inditex, para que os pongáis una idea, estamos hablando de 1.800.000 millones de prendas al año. Que por una parte podríamos entrar en el debate de si es demasiada ropa, pero si esa ropa no se hace, la mayoría de estos trabajadoras se quedarían sin trabajo. Entonces son elementos de reflexión también. Lo que tenemos que garantizar es primero que sea una ropa sostenible, que realmente sea una ropa sostenible y no nos cueste casi 2.000 litros de agua hacer un pantalón vaquero, y cada uno en nuestra casa tenemos 4 o 5. Y 2, que tengan las condiciones que ellos decidan tener. No tiene que nadie decidir cuánto es el salario mínimo en Bangladesh. Los sindicatos están pidiendo 23.000 tacas, luego os lo contará Nazma. Nazma y Saboni os lo contarán después. ¿De dónde vienen? Entre julio y agosto de este mes pasado, en Bangladesh, por poneros un ejemplo, ha habido movilizaciones que han llevado a que huya la presidenta del gobierno. Han muerto más de 500 personas en manifestaciones, en huelgas, y todavía siguen peleando por un salario mínimo en Dhaka. Luego en Bangladesh, luego lo contarán Nazma y Saboni. No sé, Esther, cómo voy. Imagino que habrá aquí secciones sindicales. Es importante que conozcáis quién hace vuestros productos, pero es también importante que desde las secciones sindicales fomentéis no solo las herramientas como pueden ser los acuerdos marcos globales o internacionales, redes sindicales, fortalecimiento, pidiendo ese conocimiento o reclamando ese conocimiento a vuestras empresas o vuestras fábricas, a vuestros empresarios, diciéndoles dónde se produce esto. No os quedéis en lo, entre comillas, fácil. Sé que no es fácil, pero se puede hacer. Esta es la empresa, hemos construido elementos y herramientas sindicales en la primera multinacional del retail del mundo.
Vuelvo a repetiros, más de 3 millones de personas en 8.000 fábricas. Y aquí están, hoy están aquí. Y la idea era no solo hacer ese plan de trabajo, no ayer, estos días, tener allí las discusiones oportunas con la dirección de Inditex, pero también hoy venir aquí, venir a Cataluña, ya pactado con la Fundación Pau y Solidaridad, también con las comisiones de Cataluña, y vuelvo a agradeceros la oportunidad, para también transmitiros este poquito de conocimiento, este poquito de información, que yo creo que es importante. Le quiero dejar a los compañeros y compañeras que hablen. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Moltes gràcies, Víctor, per aquest primer acostament a aquests mecanismes i al context global. Jo ara us començaré presentant a Shravani Nahar, que és membre del Comitè Sindical Global com a experta sindical, i també a Natma Akhter. Ella és fundadora i directora també de la Fundació Aguas i des de molt jove va començar a treballar al sector del tèxtil i va ser la que va veure des del primer moment la situació de vulneració de drets humans i d'extrema vulnerabilitat que patien especialment les treballadores, i des de fa uns anys és la presidenta del sindicat de Somilito Garments Ramrik Federation, una de les federacions sindicals més grans de Bangladesh, i també és copresidenta del Comitè de Dones d'Àsia-Pacífic d'Industrial Global Union. Natma i Shravani, tal com explicava el Víctor ara, Bangladesh és un dels països que actualment és considerat com un dels més perillosos, amb una profunda situació d'inestabilitat política. Ens podríeu explicar com en aquest context tan antisindical heu tingut la capacitat d'organitzar-vos sindicalment? Quins són els avantatges d'organitzar-se a través d'aquests mecanismes d'acció sindical internacional? Commissioner Operas, sorry, thank you. And also this, actually, if I'm going to talk about the Bangladesh workers, first of all, it should be women's workers, because Bangladesh is one of the second largest garments producing country in rest of the world. And there is a 4.4 million workers, 60% are female workers. Used to be 80%, 85% when I was working, my mother was working in the factory. I started to work in the factory when I was 11 years old. That time 30% children was working in this sector. Then gradually the international campaign and support elimination of child labor from the garment sector. So now then the women are working, but the digitalization, automation also declining women's job in Bangladesh. Laborers, they must do more hard work, but who is a cheap labor? They work more than 12 hours. So that's kind of things, and union busting, because, you know, I'm sorry, it's a patriotic, male-dominating society, not only in my country, because rest of the world, even my industrial global union, we have vice president, president in the president, but most of the board member is a man. So, you know, they are not thinking about the women health, they are not thinking about the maternity protection, not thinking about the menstrual health and the pregnancy time. So this kind of issue is very important, as women has a special nature of the organ, and people, they can have only, the women can have the birth right and birth, the human being. Is a man or woman, it doesn't matter, but the women are not getting that respect. So the union busting, we have a lot of yellow union, even workers are blacklisted, legal charges and harassment, all kind of things. And men are always thinking they should be the first pair of the leadership, the women should be like second tier leadership, or showing we have some women membership. So this is very imbalanced things happen. So we need some systemic change, global south and global north, because the brand and supply to the factory man, the workers, and fair purchasing practice is very important. Why the people are coming to my country for due to cheap labor? They are helping us or they are exploiting us. This is, we need to bear things, because this generation, Bangladesh, we are not suffering only the financial crisis. Bangladesh, we are facing 3 crises every year are increasing. Political crisis, financial crisis, climate crisis. And you know, during the summertime, our city and the factory is like a heat stroke, the hair dry, your face and body, people has a lot of illness, even the pollution, cold, always our workers are illness. So this climate is very bad.
and occupational health and safety. We need to protect the people because all are destroy and things. So we are very bad. Also, we have some opportunities. Let me know the time. Yeah, I'm just saying. So, we have some problem, but we have something. But in my union, one of the largest union in Bangladesh, and as a female dominating union, in our factory level union, we are trying to increase 80% female leadership in there. And we have number of collective bargaining, where gender sensitive collective bargaining is not only wages, the women's health, women's rights, all aspect, including the social protection, these kind of things we are trying. But Inditex supply chain or the global GFA, as the Commissioner Sparrow signing along with the industrial. Inditex supply chain, we have union, but we don't have much collective bargaining. So I think we need to work on, and we need your support, and we need help also the mango supply chain, how to get the union rights and the collective bargaining rights and respect and dignity. So these are the issue we need to be addressed, and these kind of things we need to be think, because we know Bangladesh is like a broken now because of due to the political crisis, the reforming the interior government, the Sheikh Hasina government has gone. So I know there is a lot of unrest going. The workers are demand for higher wages and benefit. It's not happen. The government and union and the manufacturer, we agree and signing 18 demand that I will share with the Victor, and Victor can share with you. That's things. And even the last year when the workers was raising their voice for 23,000 taka minimum wage, that time 3 workers was brutal and killed, shooted by the government. The workers, when asking for their wages and better benefit, they are shooted. That need to be stopped. That need to be done. Even this, the political unrest when happened, 21 workers was killed. Many of our member women are also affected, severely injured. So this kind of injustice and inequality, we need to be stopped, and I know you are supporting, but which is reality and which is needed, and reality and impact is in Bangladesh needed, that kind of legislation, that kind of policy and system need to be adapted global north, because what is you like, what is you think better, because geographically, the culturally, the Bangladesh and Spain is not similar at all. We are human beings, that's true, but our culture, our food and all will be things. So that's why think about which is realistic for Bangladesh, and please support being a union. We need your solidarity. Also in the meantime, we need your action. Thank you. Thank you all, and we too come from the Bangladesh, myself Shravani Nahar and Nazma Akhtar, and we represent the Global Union Committee in the Inditex, and we are very happy to hear that we can share our experience with you. We are all brother and sister. And yes, we are we come from the country in Bangladesh, where in a second largest export-oriented country all over the world, but still we are struggling for the decent wages, decent working condition, job protection, and already my sister Nazma Akhtar mentioned that we have still struggling for lots of challenges around in our country, and we have lots of challenges, but how we can overcome? So we using the GFA as a tool, because the global company brand, those actually producing from the product like as Bangladesh, so they have lots of responsibility and accountability to their supply chains to protect the worker rights, defend the worker rights, and
better working conditions, ensuring job security, and we are still struggling for freedom of association and collective bargaining. We have lots of challenges, and how we can overcome. Still, we have lots of challenges to to implement the different global framework agreement. One of the global framework agreement with Inditex, but from our side, we're trying to improve the working condition, and like Victor already mentioned that we have started the work in 2022. So we are the global union committee member. We actually meet every year, and we try to find out the needs from our brother workers union, so how they can implement the global framework agreement, how they can exercise the freedom of association, collective bargaining agreement, and job security in the different global framework agreement signatory brand in their production country, because we know production country is very important, right? We all are the human being. So worker also human being, and CEO of the Inditex, and we are the worker. Both we are the human beings. So we have to protect our rights, and we through Inditex GFA, we have different GFA with other brand, among other the Inditex. So one of the Inditex. So Inditex, we actually try to collect the every year we try to plan the activities, and based on the union and the workers, so how they can increase the union in the Inditex supply chains, and how they can practice the collective bargaining agreement. Still we are struggling, but we are trying. And also we have a dispute resolution mechanism, so that is also we try to resolve to intervention of the brand. So like we receive different sort of dispute from the union and the workers, wages, compensation, freedom of association, collective bargaining. So we actually try to resolve to the different brand and using the global framework agreement. But we need your support, your solidarity, so how we can go forward, as we are the country, we are facing lot of exploitation, so how we can go forward to better working condition and better wage unrest, that in our country situation, we face lots of challenges, not only the government side, the political, economic, climate change, already shared the Sister Nazma. So, and brand can help us, and I think that you are the people also push to the brand, and how they can cooperate more to the union to exercise the freedom of association and collective bargaining. There is no way without union. So if we want platform for dialogue, so of course, and we want to establish the industrial relation, of course we need the union. This is very important and very fundamental for establish the working rights, not only Bangladesh, all over the worker. Thank you so much. One thing I want to, just one thing we want to add, because as I mentioned earlier, the purchasing practice, because supply chain accountability, transparency is very important, because huge corruption, outsourcing, subcontracting, the price is lower and lower and lower, it's impact the workers. Then you cannot talk about the union rights. It will not work very much on the, even the GFA and many other issues. So that is one of the key issues. And garments workers need freedom of association, collective bargaining, garments workers need social protection, living wages, and safe working condition. Thank you.
Moltes gràcies, Nadma i Rabani, per aquest anàlisi de la situació a Bangladesh. A continuació us presentaré a Rafia i a Pinar Ozkan. Ells són el president del sindicat Okipris i la responsable d'Acció Sindical Internacional. És un sindicat constituït en 1978 que representa els treballadors del sector del tèxtil, moda i pell a Turquia i que també actualment és una de les organitzacions sindicals que participa al Comitè Sindical Mundial i a aquest mecanisme de seguiment de les condicions laborals. Al igual que Bangladesh, Turquia també és un dels 10 països assenyalats com un dels més perillosos. Per això amb ells ens agradaria saber que tot i aquest, com dèiem abans, aquest clima de por, d'amenaça constant, com s'ha pogut desenvolupar l'articulació d'aquesta acció sindical transnacional i sobretot també amb el context singular de les dones, com es transversalitza a través d'aquest mecanisme internacional la regulació dels drets humans i les condicions d'igualtat per garantir aquesta efectiva igualtat de les dones als centres de treball. Moltes gràcies. Ben de herkese günaydın diyorum. Hepinizi Türk Tekstil İşçileri adına selamlıyorum. Evet, Türkiye'den geliyoruz. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanıyım. Öz İplik İş Sendikası 1978 yılında kuruldu. Şu anda 42 bin üyeye sahip. Türkiye'deki iş kolundaki en büyük sendikalardan bir tanesi. Hazır giyimde de en büyük sendikayız. Inditex içerisinde de Türkiye'de Inditex'e üretim yapan işçiler içerisinde de temsiliyet anlamında en büyük sendikayız. Tabii Türkiye'de hazır giyim üretimi daha fazlaydı, daha yüksekti. Özüplik Sendikası da tüm Türkiye genelinde 21 tane lokasyonda temsilcilikleri şubesi bulunan büyük bir sendika. Biraz sendikamızdan bahsetmek istedim size. Sendikamız neler yapar? Sendikamız öncelikle her türlü sosyal diyalog mekanizmasının içerisinde bulunur. Tüm sorunları öncelikle sosyal diyalog yoluyla çözmeye çalışırız. Tabii bunun yanı sıra komitelerimiz var. Özellikle kadın komitemiz çok aktif bir şekilde tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada faaliyetlerini, projelerini devam ettirmekte. Gençlik komitemiz var, gençlere yönelik. Gençlik komitemiz de projelerle gençler üzerinde, genç çalışanlar üzerinde tüm faaliyetlerini devam ettiriyor. Yine Özüplik İş Sendikası, Türkiye'de hiçbir sendikada bulunmayan bir sürdürülebilirlik birimi kurduk. Bu sürdürülebilirlik birimimiz işte yeşil enerji üzerine, adil geçiş üzerine, çevre üzerine ve bu gibi birçok çalışmaları yapıyor. Dünya ile entegre oluyor. Dünyadaki tüm gelişmeleri alarak Türk çalışma hayatında hem bu konuda eğitim ve bilgilendirme yapıyor, hem bunu nasıl uyarlarız diye çalışmalar yapıyor. Zaman zaman raporlar düzenliyor. Bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Yine Özüplik İş Sendikası Inditex Küresel Komite üyesi. Biz Türkiye ve Doğu Avrupa Cluster'ını temsil ediyoruz. Küresel komitede. Victor kardeşimle beraber çalışıyoruz. Gerçekten uyum içerisinde çalışıyoruz. Biraz sonra küresel komite ve tabii GFA'nin küresel çerçeve sözleşmesinin yararlarından da bahsedeceğim ama sendikamızdan sonra biraz da Türkiye'deki durumdan bahsetmek istiyorum. Tabii Bangladeş kadar kötü değiliz ama tabii her yerde olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatında maalesef zorluklar var. 16 milyon çalışan var, işçi var Türkiye'de. Bunun 1 milyon 250 bini tekstil işçisi. Türkiye'nin tekstil ihracatı 22 milyar dolar yıllık. Bunun işte büyük bir kısmı Avrupa bölgesine ve Amerika'ya yapılmakta. Türkiye'de asgari ücret 588 dolar. Emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 360 dolar Türkiye'de. Tabii bu 588 dolar çok düşük olmasına rağmen maalesef büyük üreticilere bu maliyetler çok yüksek geliyor. Türkiye'den artık hazır giyim üretimi yavaş yavaş Mısır, Bangladeş gibi Nazman'ın da söylediği şekilde
daha düşük ücretle emeğin çalıştırıldığı ülkelere maalesef gitmekte. Bu tabii dünyanın bildiğimiz sermayenin bir bakış açısı. Maalesef dünyada sermaye için hiçbir sınır yok. Emeğin, enerjinin, tabii kaynakların ucuz olduğu her yere gidip sömürebiliyorlar. Ama emek için, biz işçiler için maalesef ulusal sınırlar var. Biz o ulusal sınırlarda bu sorunlarla mücadele ediyoruz. Sermaye de istediği yere gidip orayı sömürüyor. Aslında dünyanın temel sorunu maalesef bu. Türkiye'deki durum bu. Tabii Türkiye aynı zamanda çok yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Resmi rakamlara göre %65 enflasyon var ama bizim hissettiğimiz enflasyon bunun çok çok üzerinde. Çünkü her ay aldığımız gelirimiz, sabit gelirimiz maalesef gerek vergiyle, gerek artan enflasyonla eriyerek devam ediyor. Bazen ücretlerimizde %100 de zamlar aldığımız dönemler oldu. %100, 2 katına çıktı ücretlerimiz. Ama maalesef bu söylediğim yüksek enflasyon ve vergi yüküyle ücretlerimiz eriyerek yıl sonunda yetmez hale geliyor. Bununla ilgili Türkiye'de başta sendikamız Öziplik İş olmak üzere yıllardır yüksek vergili mücadele ediyoruz. Son 6 aydır da Türkiye'deki tüm işçi konfederasyonları bir araya geldiler. Bu konuda hükümete hem raporlar gönderdiler hem de artık eylemler yapmaya başladılar. Emeğin üzerindeki bu vergi yükünün alınması ile ilgili. Bu da Türk Sendikal Hareketi için önemli bir şey. Çünkü tüm konfederasyonların bir arada hareket etmesi Türkiye'de pek sık görülür bir olay değil maalesef. Tabii bunun yanı sıra örgütlenme ile ilgili sıkıntılar var. Türkiye'de biraz örgütlenmeden de bahsetmek istiyorum. Türkiye'de nasıl örgütleniyorsunuz? Türkiye'de 2 tane örgütlenmeniz için yerine getirilmesi gereken kriter var. Bir tanesi yetki alıp bir iş yerinde işçiler adına toplu sözleşme yapabilmeniz için iş kolu barajı diye bir baraj var. %1. Yani 1.250.000 kişi çalışıyorsa sizin en az 12.500 tane üyeniz olmalı ki siz temsil ettiğiniz işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapabilmelisiniz. İkincisi de bir iş yerinde çalışanların yarısından bir fazlasını yani %51'ini sendikanıza üye olarak kaydedebilmelisiniz önceden ki orada o iş yerinde işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapmalısınız. Şimdi bu o kadar zor bir şey ki. Yani düşünün 1000 kişi çalışan bir yerde 501 kişiyi kaydetmeniz gerekir. Ama tabii bunu başardınız, bu da yetmiyor. İşverenle mücadele etmeniz gerekiyor. İşte işveren gidiyor mahkemeye itiraz ediyor, süreç uzuyor. Siz bütün şartları yerine getirseniz dahi işveren itiraz ediyorsa bazen 7 yıl süren mahkemeler oluyor. 7 yıl sonra size bir belge geliyor elinize. Toplu sözleşme yapabilirsiniz. Ama 7 yıl sonra muhtemelen ya o iş yeri kalmıyor ya orada sizin üyeniz kalmıyor, işçi kalmıyor. Bu kadar zorluklarla maalesef mücadele ediyoruz. Tabii bu yerel anlamdaki mücadelelerin yanı sıra bizim işimizi örgütlenmede ve örgütlenmeden sonraki toplu pazarlıkta ve sonraki süreçlerin yürütülmesinde elimizi kolaylaştıran bir argüman var. GFA, Küresel Çerçeve Sözleşmesi. Küresel Çerçeve Sözleşmesi ile örgütlenme biraz daha kolay. Çünkü işverenlerin bu direncine karşı ya da yasanın bu direncine karşı Küresel Çerçeve Sözleşmesi'nin şikayet mekanizmalarını kullanıp markalara dönüp ya burada problemlerimiz var, işte gerek yasa olarak gerek işverenin müdahalesi olarak diye bu şikayet mekanizmalarını kullanarak süreci biraz daha hızlandırabiliyoruz. Bu anlamda Küresel Çerçeve Sözleşmesi bizim için çok önemli. Bir de küresel komitenin tabii ki aktif bir şekilde çalışması, bu şikayet mekanizmalarını bir şekilde hem kontrol etmesi hem hızlandırması çok önemli. Yani Türkiye'de hazır giyim ve tekstildeki sendikalar Küresel Çerçeve Sözleşmesi'nin hayata geçmesiyle beraber aslında üye sayılarını arttırdılar. İşçiler, işverenin ve yasaların baskılarını daha da ortadan kaldırmış oldular. Yani ben kısaca bu bilgileri vermek istedim, sizle paylaşmak istedim. Kadın komitemizle ilgili ve çalışmalarıyla ilgili Kadın Komite Başkanımız Pınar Hanım sizlere bilgi verecek. Ben sözlerime son verirken buradan
hem sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum. Bu İsrail soykırımı bir an önce durmalı. Filistin halkı ve Lübnan halkı özgürlüğüne kavuşmalı. Bir an önce barış tesis edilmeli diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Thank you so much. Thank you so much for organizing such an important meeting, and we are very glad to be here today. And I think it's very important for Comisiones Obreras and Turkey relations, and we always had a good relations with Spanish unions, especially textile and garment and leather trade union. We always had cooperation together by our colleagues Isidore for a long time, and then Victor and Juan, all of our international colleagues. We always had good cooperation within two unions. To mention about the Women's Committee and some gender equality activities of Öziplik İş, I think it's really important for women to be empowered within the trade unions. Textile, garment and leather trade union in Turkey employs not the union, but the employment rate in Turkey is about 34%, 35% women are employed in Turkey. And our membership rate is also the same. When we start working for the women's empowerment and established the Women's Committee, we realized that the women's participation rate to the unions were very low. It was about, especially in the shop steward level, for the decision-making positions, women were represented only 5%. Textile, garment and leather has more than 70% of women are working in this sector, and why the trade union participation rate is so low. So we start working on the reasons, and we established the Women's Committee in 2012. So we have done Raising Women Leaders in Trade Unions project, and we give leadership trainings to all the women to increase the women participation rate in the trade union, and our shop steward level is increased to 35% after we do these projects. And then we realized when we were giving these trainings for raising women leaders in trade unions, only the leadership skills are not enough for women, because they have work and family life imbalances. So we have to really train the men as well. So we give trainings to men and women workers. We invite them together to trainings, and we give them work-life balance trainings, gender equality trainings. And after completing this reconciliation of work and family life project, we really had some increase on the women leadership eventually as a concrete numbers. These are a couple of projects that we have done in Turkey, and then we have also worked on raising or increasing women employment through social dialogue project. We set up a social dialogue platform to discuss how women employment in Turkey could be increased. And we actually visited the areas where women are informally works, and we give them the skill trainings to be employed in the workplaces. And we were able to also increase the women's participation to employment in some areas. Those are, of course, EU projects or some national supported projects that has been done by the trade union, but these projects takes 1 year. There are a lot of activities. We have done solving the problems of the women in one region, for example, and we open a childcare facility, pilot childcare facility for women for the 3 workplaces. And when you are working with the women, most of the time we are learning lessons from those projects, that you cannot only target women in the projects, that you have to also target men. Because when we were doing this childcare project, the male workers, most of the time asked why we cannot send our children to childcare, you are only targeting the women workers. Yes, that was a question mark.
Why we were not able to targeting all, because if we target all the workers, then the people who are taking care of the children in the household could also join the employment. So from all of our perspective, we are targeting both men and women in our project to empower the women's position. And then recently we have done a project for preventing violence and harassment against women in the workplace. This is a big issue right now. It's so great that Spain was ratified ILO C190 in 25th of May 2022. We need to learn a lot from this. We set up a social dialogue platform in Turkey, again, with the participation of ILO, with the Labor Ministry, Family Ministry, Employers Association, and all the international brands, Inditex, H&M, ACES, Esprit, all the brands who signed the global framework agreements with Industrial Global Union is part of this social dialogue platform, and NGOs, the women NGOs, all the stakeholders who could lobby for ILO C190 ratification is part of this platform, and we are meeting every year since 2019 to have ratification on the ILO C190. This is a very good example in Turkey because even the other trade unions in our sector is part of this social dialogue platform. When the subject is common, I mean, you don't really have too much competition, so everyone is focused on the same goal to stop violence and harassment against women. We invited some of the countries like Italy, Argentina, who are the first ones to ratify the ILO C190 to our events, and listen from them what kind of procedures they have been going through for the ratification. But of course, in Turkey, we are facing some difficulties because you may know that Turkey was unfortunately withdrawn from the Istanbul Convention. It was very unfortunate. So now having another convention, which is going to be a very instrumental key agreement, would be harder maybe, but we are working so hard every year. We are meeting with all the stakeholders to see what could be the position. And every day, unfortunately, we have women murders in the news. Some of them you may maybe see it or not, but just recently, last week, 2 women has been killed, and the head of the woman was been thrown from the castle to the front of her mom. This was horrible situation that been in our agenda for the last weeks. So not only the workplace violence, of course, the domestic violence is something that we are working as a trade union to stop violence. Last year in December, we invited employers who have collective bargaining agreement with our union to sign the zero tolerance to violence and harassment document. And they were agreed and signed the document and have a commitment to stop violence in their workplaces. This is really important. We work with the international brands. Some of the brands make a call to their suppliers to sign this document so they have a peaceful and decent working conditions. And we invited minister to give them an award committing to prevent violence and harassment in their factories. Now, as a trade union, we are working with these employers to train the workers with the Inditex project that we have this year in 2024. We are training all the workers, blue collar, white collar, gray collar workers, men and women, how to prevent violence harassment in the workplace. And 2025, we will also continue with Inditex to train all these workers. But not only train, we are going to have training the trainers to continue in a sustainable action. And also, we are going to have a policy mechanism where we are going to establish policies in the factory, and when they face with the violence and harassment, how they are going to tackle and what's going to be the procedure for the worker who are doing the action.
So those are some of the women and gender equality actions that we are concretely doing, but our international representations are also very important. I am representative on behalf of my confederation in the ITUC Women's Committee, European Trade Union Confederation's Women's Committee, and I've been the vice chair for 8 years in the ETUC, and now I'm in the Women's Committee. I have been recently elected as the ITUC AP Women's Committee vice chair, and Industrial Global Union, which also Comisiones Obreras is affiliate. I'm also in the Gender Equality Task Force member to advise Women's Committee on some issues. Industrial Europe Equality Committee, and I represent Hakish Confederation and my union in the and represent ETUC in the European Women's Lobby. So very actively involved on the international gender equality bodies of trade unions and try to follow up all the global issues to empower the women, and I'm actually bringing those issues in our national level. And thank you so much. If you have any questions, I will be more than happy. Perdona, moltes gràcies, Rafi Pinar, per aquesta anàlisi de la situació a Turquia i la importància d'aquests mecanismes. Ara parlarem amb l'Emili Penado, ell és representant de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres Catalunya i especialista en els comitès d'empresa europeus. Just avui, quan estàvem presentant les jornades, parlàvem d'aquest context nou de diligència deguda, d'aquesta necessitat de començar a desplegar aquests mecanismes transfronterers sindicals per garantir els drets humans, i amb ell voldríem saber si en aquest context els comitès d'empresa europeu, els acords marc europeu i específicament també la possibilitat davant d'un horitzó d'una possible modificació en la regulació d'aquests comitès d'empresa ens podrien ajudar també a garantir aquesta defensa dels drets humans laborals en l'àmbit extraterritorial i quin impacte tindrien. Hola, buen día. Buenos días a todas y a todos. Hablaré en castellano. En primer lugar, a todos los invitados, colegas internacionales, en nombre de mi responsable, Mónica Gómez, de Internacional en los comités de empresa europeo de aquí de Cataluña, pues daros una salutación y es un placer que estéis aquí con todas y todos nosotros. Me ha tocado estar aquí porque Mónica no puede estar aquí por asuntos sindicales. Bienvenidos a todas y a todos. Yo voy a hablaros desde un punto de vista sectorial, ya que, como sabéis, Comisiones Obreras de Cataluña está confederada a las Comisiones Obreras de España y también a la Confederación Europea de Sindicatos y a nivel de Europa y a otras confederaciones a nivel mundial, pero yo voy a hablaros más que del conjunto territorial, os voy a hablar desde el sectorial y deciros que nuestra federación encuadra todas las empresas de químicas, de industria del metal, fundamentalmente, y también de agroalimentaria, también del textil, de la minería y otros sectores múltiples. Entonces, simplemente os voy a dar, según lo que me ha pedido la moderadora, una opinión de cómo estamos en estos momentos, cómo hemos estado, cómo estamos y qué perspectivas hay desde nuestra situación legislativa y también en nuestra acción sindical, qué es lo que estamos haciendo y qué perspectivas tenemos, ¿no? Nosotros deciros que siempre no hemos estado así. Supongo que cada país tiene su historia y en estos momentos nosotros nos reincorporamos a la Unión Europea en 1985, después de que hasta el año 76-77 y prácticamente habíamos tenido una dictadura
y también los trabajadores y trabajadoras sufrimos unas consecuencias en muchos casos, y algunos representantes que hay aquí, como el Isidor y otros compañeros que veo aquí, pues incluso fueron represaliados, exiliados y algunos incluso asesinados, como se está pasando a vosotros, ¿no? Lo que pasa es que la lucha sindical y política pues ha hecho posible que hoy pues estemos en unes mejores condiciones, y también el entorno internacional. Moltes gràcies, Emili. Ara passem amb l'Ofèlia de Felipe. Ella és llicenciada en Dret, màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat i màster en Dones, Treball i Formació. És tècnica de projectes a la Fundació Primero de Mayo i tot aquest any, en el marc del projecte que la Maribel apuntava a l'inici, hem estat elaborant un informe que en breu serà publicat ja al nostre web i també en format paper, i que analitza com aquests mecanismes dels sectors sindicals transfronterers dels que avui hem estat parlant tenen la capacitat de defensar el dret al treball digne aquí i també al món, i sobretot garantir la consecució de l'Agenda 2030. De fet, és un dels elements que indirectament, quan parlàvem al principi, s'havia visibilitzat a l'últim fòrum, al Fòrum del Nivell Polític de Nacions Unides. Ofèlia, voldria que ens expliquessis just això, com aquests mecanismes contribueixin a garantir l'Agenda 2030, no només l'ODS 8, sinó que també aquests que es consideren amb major prioritat sindical aquí i també al món. Molt bé, moltes gràcies, Esther. Bon día a tots y a totes. Esther, si puedo pedirte por favor que me pongas el usuario para que pueda proyectar. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por confiarnos esta labor a la Fundación 1 de Mayo. Uy. No sigo porque como el micro está ahí, ya está. Bueno, ya lo tenemos aquí, si se puede proyectar. Nada, he preparado una simple presentación, voy a tratar de hacerlo muy breve porque además ya veo que Pacheco ya ha tomado posición, así que se acerca la finalización. Y bueno, yo creo que lo más importante ya ha sido dicho hoy. Quería de verdad agradeceros de nuevo, no solo que nos hayáis dado a la Fundación 1 de Mayo la oportunidad de hacer este estudio, que ha sido realmente interesante, sino también de invitarnos a estar aquí al lado del único comité sindical global. Felicidades, Víctor e Isidor, por lograrlo, porque es realmente impresionante ver que existen este tipo de herramientas, y es gracias a vuestro esfuerzo conjunto, y es una herramienta que ciertamente tenemos que expandir más y conocer mejor en el sindicato. Antes, cuando he saludado a Isidor, le he comentado una anécdota que os quería también trasladar a todas, y es que recordáis que el año pasado aquí en España hubo una iniciativa muy potente para intentar conseguir una normativa, una ley en diligencia de vida, que desgraciadamente pues llegaron las elecciones y no se pudo sacar adelante, pero desde el sindicato promovimos bastantes jornadas en las que Víctor participó, Esther, Maribel, y en una de ellas también invitamos al Ministerio que estaba llevando la dinamización de este proceso de ley. No era el ministro, era un alto cargo, vamos a dejarlo ahí. Y en una de las preguntas, en la tanda de preguntas, yo le pregunté en concreto si preveían algún tipo de papel en la normativa de diligencia de vida sobre los acuerdos marco internacionales. Y su respuesta fue que, bueno, este tipo de tratados de las Naciones Unidas, es decir, desconocía completamente la figura, y es una figura tan útil, con tanta fuerza, con tanto impacto en la mejora de las condiciones de vida, de trabajo y en igualdad. Bueno, ahora lo veremos en el informe, hemos tratado de analizarlo y demostrarlo, pero bueno, es simplemente para ilustrar la necesidad, ¿no?, de este trabajo, de darlo a conocer aquí, y esperemos que podamos reproducirlo. Así que el informe trata de reflejar eso, no solo cómo los acuerdos marco contribuyen a la creación de trabajo decente en el mundo, sino cómo también todas las partes interesadas en este ámbito de promoción de la Agenda 2030, instituciones, gobiernos, autoridades, sindicatos, empleadores, pues tienen que continuar promoviendo, implicándose en este tipo de mecanismos, ¿no?, de los acuerdos marco. El informe, que ahí tenéis la portada y me imagino que podremos comenzar a difundir a partir de esta jornada, que era un poco el pistoletazo de salida, ha tratado de analizar cuál es el impacto positivo de este tipo de mecanismos en los distintos objetivos de desarrollo sostenible.
y ciertamente tienen un impacto positivo, un impacto muy amplio, y en el informe es detallado. Se han cogido como casos de análisis los acuerdos marco en el sector textil, que han sido también pues, negociados por nuestra Federación de Industria, por Víctor y por Isidor, y promovidos por ellos. Y se han cogido este sector porque es emblemático para la industria española a nivel internacional, tiene un impacto global y bueno, pues es objeto de muchísimas comentarios, opiniones, artículos, críticas. Y bueno, este elemento también es importante darlo a conocer, que en este sector textil tan comentado a nivel internacional sobre sus impactos en derechos humanos y en el medio ambiente, pues también está este elemento de los acuerdos marco internacionales. El informe no trata de hacer un análisis jurídico de la figura de los acuerdos marco globales, es un informe sindical, es un informe práctico y es un informe también estratégico para dar a conocer la figura a pues las instituciones, las partes interesadas que todavía la desconocen. Ahí tenéis el esquema, es un informe muy ligero. En este informe también se mencionan cuáles son estos distintos instrumentos que existen a nivel global, que ya Emili ha mencionado algunos, no me voy a detener ahí, pero sí que se hace mucho hincapié en la relevancia de algo que las compañeras han comentado hoy, es la importancia de la cooperación sindical, de las alianzas, de establecer estos lazos para poder denunciar y revertir estas situaciones de vulneraciones de derechos humanos y medio ambiente que se dan a lo largo de las cadenas de valor, ¿no? Así que, pues en el informe podréis ver con detalle todo eso. Yo me voy a detener, como me ha sugerido Esther en su pregunta, en cómo exactamente contribuyen a los distintos ODS los acuerdos marco internacionales, en concreto aquellos que se han negociado en el textil y que tocan a 4 empresas, que son Inditex, Tendam, El Corte Inglés y Mango. Esos son los casos analizados. Estos casos analizados no solo se ha hecho a raíz de la lectura del documento propio del acuerdo marco, sino también múltiples entrevistas con las que hemos acosado a Víctor, que siempre se ha mostrado dispuesto, gracias también a la colaboración de Verónica, de la sección sindical, que también se prestó a la entrevista, y todos los informes que durante años y años Isidor y Víctor han estado enviando de todas sus visitas y sus misiones. Ese elemento de la transparencia yo creo que también es muy importante. En cuanto a la contribución, ahí podéis ver una serie de objetivos de desarrollo sostenible, sabéis que son 17, pero únicamente hemos mostrado en el informe aquellos que consideramos más prioritarios para el movimiento sindical. El fin de la pobreza, ¿cómo contribuyen los acuerdos marco globales a acabar con la pobreza? Pues uno de los elementos básicos en los acuerdos marco globales es la reivindicación, el pacto sobre el pago del salario. Salarios justos conforme a las legislaciones nacionales y también que atiendan las necesidades básicas de las personas. Con salarios justos es como principalmente combatimos la pobreza. También establecen otros elementos bastante llamativos, como por ejemplo que no se pueden detraer del salario cantidades debidas por infracciones cometidas en la empresa. Ese tipo de comportamientos, actitudes tampoco se permiten allí donde hay un acuerdo marco de este tipo vigente. Contribuyen también al ODS 3 sobre salud y bienestar porque tienen previsiones muy importantes sobre condiciones de trabajo, establecer condiciones de trabajo seguras para trabajadores y trabajadoras. Donem pas. Ara demanem a Javier Pacheco que prengui l'atril per tal de fer les conclusions de la jornada. Gràcies. Les conclusions no les faré perquè no he pogut estar tota la jornada, per tant faré una cluenda i no faré les conclusions, si us sembla, i facilitam la feina per tothom, ho faré en castellà y así todo el mundo lo entiende. Lo primero que quiero hacer es felicitar la iniciativa, no de la jornada en sí mismo, que también, por tener esta capacidad del encuentro, sino la propia experiencia, ¿no?, como respuesta sindical global a los problemas que evidentemente nos sugiere la globalización, ¿no?, económica, y que yo, que llevo ya teniendo unos años en la organización, cuando empezaba a leer los informes de Isidor
¿cómo lo llamabais entonces? El Foro de Responsabilidad Social, Comité de Responsabilidad Social de Inditex, no me acuerdo cómo era el nombre concreto, pero cuando empezaba las primeras incursiones de Isidor en el proceso de virar qué repercusión tenía el grupo Inditex a nivel global en toda su cadena de valor, y te leías aquellos informes, empezabas a ver cómo de manera incipiente una iniciativa sindical en aquellos momentos se podía entender como utópica, y hoy, ¿no?, cuando ves que habéis